Nina udho chandini wa channel kicha dhome wa masimawia nikana twende na kuyangewa na ngulikanie uende na subscribe channel hii niki na kede uyenda tena nisiova lilikana kwenda katika email address yetu ila ni dhomewamasi@gmail.com na muthanyani wa umundi nina a very special friend ulangwenda kunanya na kendini wa channel kicha dhome wa masi na niungwenda mudhocha nikana withi ni twanena nya ni mundu wina talent mbingi sana, ni comedian, ni mwini, ni mutangazi, yani ena siendo mbingi nthini wake maundu asuo ndisika na wamanya kana ni methe amena mundu umwe inde yini ungwenda mudhocha nikana withi ni twakwatiania vamwe na kendini wa channel kicha dhome wa masimawia nyeni tawo masimawia. Karibu sana my special friend. Yes. Tithi atu ya ithi ya ingi ba. Asante sana tu ya ithi ya ba. Tu ya ithi ya nova. We, na ithi unene si we maundo nyaba kwengu isi tu. Lakini loko ilo ele ndezi ni wau. Yono mundo thia uanduka muthemba. Ndekuelewa ni wau. Na kwa kumwilo liwitula wipo ni mundu wina maundo maingi vamwe ni comedian, ni mwini, ni mutangazi. Ndienda kwa zie muoki lakini ndo mudhocha nikana enene maundu asiwonde. So karibu sana. Asante sana. Tueleze mazito maku na indi utueleze maisha maku tundu metheta maili we masi you wanna ndizi by the way Luizo ambizi ama ndizi ni ambizi ama ambizi be mundu wendo ele na ambizi Julius Mitambo wa Mozilla be mundu wendo ele ambizi Mansonja no be mundu wendo ele wendo ele kwiloela umbilo ele chiza aba yikigamba wendo ele nja gwido be mundu umbilo ele umbisi Mansonja umbilo ele umbisi Mitambo wa Mozilla mundu umbilo ele umbisi Kakumuthi ingi muno ako ndio kanini nizo keta kamu brand yakwa andu matanizi Kakumuthi Kakumuthi ugato kwaza kamuthi Kakumuthi Kakumuthi meaning kakuluti kala kathamba kala kaindo ka TBT to kala kathamba kakunila yu pebinda be kundunia yitau ani be kundudisi kundu tuthindu ndake no masi ukona ndo matwika mobilized mwewe tuwa Kakumuthi aya twambize ba wani be mundu mbisi mukamba Manjanja twambize babe Mansonja yuwezikie kiata Mansonja nezikie kiwathi na Mansonja netiwe mundu na watembe hata muzikali au ni esula ona dia muzikali aya tumbalawe Mansonja twende balabe Kakumuthi na kwa kaumie ba Kakumuthi ni itie na thilent yuni imwe ya Kiembu na koniewe ya land yuni ya Kiembu so yuka Kakumuthi wewe tata mutangazi tata mutangazi lakini Kakumuthi urijina ndiye tata mutangazi lakini kukua ndo Kakumuthi ni wathi wathi na inete ngaya iye ngolo ino yakwa mikuthambi pio ona kabombetie Kakumuthi ukilitayo nikaneve ingoli ne ko wewe ali chafu hata yalukite moyo wathi uenda mekumuthe kabonjetie Kakumuthi yani kuluta neka bombite Kakumuthi gwete aya isi ndadile ndio esitwa yako Kakumuthi so we Mansonja pe Kakumuthi ila ingi yambe wewe teteba Mitambo wa Mozilla Mitambo yini la ya M-Pesa ila yumila ila wetu ni nyago mama Julius titila ni rawani kepeti Gigweta switi gigweta Julius masiro ya kibatizo wita wakula wenu kazi M-Pesa huko ngeweta masiro wa madharau ta Mansonja na ndi watchman wenu lakini muzino ndo watu wa M-Pesa kwa wita wa Julius na okewa yes na yo mkamba mjanja nayo mukamba munjanja nisikie no tangazi nisikie na platform yo tangazi yale tiyo siaki kamba yute ndo okula yuko nalo nisikie na no tangazi landangaza nayo so yuri nawe ya umi olend yo ngionjiwa ngionjiwa ni mwini
actually masi ngilikala ndio ninokita kuonjwa tamwini na methi akumbe bege nugeke bithe thini wao kakumuthio kakumuthika cha umelwa yu njoka le ndio nesia ya Kiembu nokita kuonjwa bathi yake koyo sigwa kisi YouTube na mbona mata YouTube wita YouTube neta man so jela ya njei enube ungewekite kukundizi wa kumezia zira ati ono ndo methi akila ndo mandie barabumbe ni tuinenga namba titwezilazia YouTube promotion advertisement wazaithia yangima cause opportunities makala so you kunu ndita unu mbadi zuma dine meusiona na onjia wale tioni ya Kiembu aiye yake kojo na nali kale tioni newe kana netangaze the same masi ndio kale tioni ya Kigamba nilikuna mjambe ile tioni ya na kiteta naendeta kuonjwa na ungionjiwa newe kana inengo mbingi nikwitha masi yu ona mundu makwa ndikaubithe kana tu mini achane ngeba daigeno mini ava yu isuni kwaze yu mjanja ama nikakwesela wathi na ni kwaza mjanja ndazome ama ndo motangazi ndiasome utangazi nokite kuonjiwa laka YouTube baba ai kuyana kwako ya mjanja wasewe ba kuona kwakwa asima kwa maumete kundu kwele maumete si cholongwa li ugo wito muinge ye muinge ona imwengo na no wa ke muinge otali go cha bongo bo so usewe cholongwa tumete kuku tukazoka tukezela mwala mazago cha wango ai umani wawe mabesha mwala cha wango umawa kwa adhowa sia ng'ombe na yu twamina bubu tata ila umawa pia tata mate ye kula watho kula maenda kuona itho cia ng'ombe mesiana mathi kuyu mathi ya muingi mekalanga muingi mauma indire nye nguye kundu kwitwa mwea kujo kutumini wawe nena Kiembu wapi chicho kitumi nini sikisi ndia kala kisi nini Kiembu ndia kala embu nini talent mbingi muno yani zeno ndia kala miro mama up to now telonge gizi kala ya usiawa kabila akuito mono maeto kikodone lakini paiwa wese kikamba so yuwa wambe yaku kule huwa wazawe mumoka unajanga nikiona ni tata mundu ni wanda tateza wa muzilanda ngathi amutizo ndiye ndao mana ni mukamba mutangwa nzia iwe mwea na hicho kora buwango watike hicho kora buwango kwanda biwe nangangia tayu chokora choma baki nyene niyoku ya masini chokora choma bajo chokora ija chokora utauni yakwiru you want me to so my cannot have me no so na so mane ochokora so no actually I'm the first person na so ma sukulu ochokora mwalimu akangoja kana onengo no dezi asoma ke mambesti one wekwa kana witho gokota mathangu go ngamwe onino no tuzitie nikuika so you isn't primary you asomea wasomea cha wango kana asomea primary yo wango cha wango yukambani so wasomea yu wango primary wabitabuka na ndo abita chokwa leo kana maisha zuma skulu mailiana nizo bawo cha tokora ndo mpaka nikulika na wabitie chokwa leo Mwana yumanda sekondari mayambita. No wake class 8 ndo aika. Kwiko ndo utakwika okiumbesti. Kwa kuvene koli ai. You results ya standard waziona kana ndo abika bo. Waziona kana vote. Actually nazioni si assistant kwa. Ona zia zizo agwisa class. Go result in this. Okay, go mambe yako ita secondary maina. Mama ndiye azimu abaya boje. Aya, yituma banu amina class 8 okay no abita bala wabikisie. Na bita but otwendeni nasio kiosio kasukulu kusoma ndozi kisoma niko na kini nikusoma muno language na ku communicate nando nenge ndukwameo bau na nogwanda nguro nenge ona kunguro ndia masukulu nezesi yetu ina nongo ya ngo yoweta Julius aya you know ambita bala babikisi
Oyu mjanja katume yuma ndo ni mazikulu na kola waye wa. You town ye ane matame ngi bitu we yithi lata yu. Ilovi. Na umamusie. Naendie kundu nande kwa utakiune. Na mbije ne mwande kama we maingi muno mane no ni yete malai. Mundani kwa mundu. Sikimu kwa mundu. Nongwatia. Na aidha. Ongezo mani jongo kuya nazo maki my best. Okay, na kwezi la kwa Ilovi. Ilovi anandwa ile ambo weta nundu Ilovi. Yundo mbeleze ningi ni wambije ngizomo bala wabikise yu. Yuma ije maguma buma ende yata. Maiza maguma bubu. Nyaba yu ambele kuina ika na yuma ije maguma. Na ndiye. Na tuye kwa kanisa. Na ongo atiyo chokora. Na atiyo chokora no mamundu maingi na ikawe. Na tuye na wakanisa. Na tuye kwa kanisa naambia youth. Na niyo youth na naambia kuinanga kukanisani. Kwini yandu wadi wazitanza 30 mambo mezi lakini siyaenda moyo mewe ameno mjanja yuba kanisani wathi wa muete yuko tangiwa kana yuba nata wathi umanza kibeti sema ndo no ile maume ngaje natangi obyo natweka wa kanisa ana kibeti natwa hiyo kanisani aneka lozi ngomo dhonu andauka ayu akinengiwe no ndauka kibeti wakinengiwe no na nengiwe mchungaji lakini tuaziwe kio so proper mwezi baidhe na waivo kana nithe na wa yani ndi yule mateko ndo kwa ndakeli tukazio masino wendeke mpaka ni no wendeke lakini nzebe ni kulea na nando ni uso yokumana iwe lakeli tukakwendie mwetu no kumbenda kanisa ni tekelile kila kindu kisawa mudhanu enda na dhina lakini ewe feelings ya ndewe kwenda kuka halusi hai so ndauka lakini twazio kio so problem mwezi neka halusi na mina neka halusi ninaambie kwina naambie kwina one man nita wana neka halusi ngika halusi ninaenda kilabu niyo mutangie ina ni mutangie halusi naenda kilabu abayu ngimanda kebeti naenda kilabu kwina yani feelings ya kwina inguzeti mpaka ngai kilabu na nemutangie unono bantu bangine ngita yo yandina sia yinaenda kilabu ja ngai na mbadisi yangu zibaluzi yake kujo chao nacho kana twika wanu mani ngita natwika wanu mani ngita yuna sio kiena to anaenda bebi na narani sia kebeti chakwa nundu wa kuiba wathi na ndiye yubala twaenda twatia simu nditwa ni ndo zendo ni yu mwezi azimone kana mundo okune no kwenda wathi oloko ngungilika stage na tia simona kuku be bantu palto atia reception jimwetu omwe wakama kilabu oza zimo ya kwa netu ekebeti aza zimo ya kwa asebu maindia namba yake wathi ana muoki na ba maindia yu na ina wa chumwa yu wa chumwa ngithamba ni kana nethi kwina lazima yako no zimo yako no lakini kaleta nete maindia yukebeti toki changulia ono na wana kikulia no kitai na Kenya na kwandiese uzo zozi ende tamadharau nyanjuma kwina nethi yekitegwa ndiye kwa nene kia lozi kwanza ndo andu mazi yake kitiongea chavi ndo jaimu yetuka munini nazi yake kiti kwira maundu manene chavi ele maundu maza na chambwe akitegurani for life kumena kuka mama sundu ona kasula no ndo mvuku no ikibeti ke ndo ke bigira ke so you maweazu monza wazunga malai wekata na yuna na no kutakiune ngoi nenu kunetuhazwa kutakiune ngoi ngokugwa taxi na kesululu so wathine na likile fane muno nundu na ndiye na wandi muito muno wandi ni muito nundu na uma wanu mani na siokie na thina rekondi na so mwana umwe muthana atwa rekondi wathi wita wande mumbuke natara wake koyo wita wande mumbuke yani wasi yani mbukti na ninywe mpaka sota no alozi nete letuni wasi ande mumbuke na gikoyo ndi murie ndi mugure kasi aratana nganywiro sonda mwanyona YouTube kana izu si YouTube anengi zito atimbe za ndi nacio ne kwe hiyoria tio tonga ndi naguo
ni kwiyuria mona ngikinya wenge ni kwiyuria mundu wanga yatoragio so nimbinge all of a sudden album yesu ya ne kwiyuria yani kwiyuso cia kwenjaza na nyumisie simbathi Monza itatu cia gikamba na ingi cia gikuyu na ingi cia gikuyu itatu cia gikamba itatu cia gikuyu no mo Kiswahili ndiye mabindazi no managwi na Kiswahili na Kiswahili na Kiswahili ni utawa kila chone utawa kila chone utawa kila chone ka so na mina kwina yunaciokie album yesu na mekite kunjinjaza wathi usu agikoni wone ekite mei kumbe maundu manga imaimathika amasi wathi wita watinya ngukita wa ya rubangu nezu ya ola yutinya ngukita ngago wakwa tinya ngukita tendete tinya ngukita kwa wakwa we na mwene you know me musi no kana na kwa mana mundu mwale tio na munenga kada wathi usu yula nonie wako wonekata wo fuma nina bindu ye kaseti nekia wathinya ngukita na uwe taito uye kando wimbe na sumanya na isi agikoyo na ya kando so nya naumie musie no kete kumiria sindi ngavoje na kukisaki no kailobi nyundu yuza na tware konde yao ku ilobi na nyendie nuka naumie musie no kaku mazi ne wathi wakwa yuna bia ne awigole tiuni no kumbe wathi no vumia ndio mana kete kumnya mathango no mithia sindi ne kana no ngathocie we you no kiene thea newa ne Zimba Center pari barondi newa mundu mwambia era ndu kwa moko ambia enda kapa timta mathango beviti hai kasanga yana mama thio waguyu kumbe kashikia na goma nawe mama nchomwa wa mutemba akwenda ciake ciana ndo njoro we nako ni yake betisimu wake wapi tuke nake alo we mzee ndikoka akakulia nike nimevumie wewe vume wana da education nzebe wa mwenye already ni vumie wewe kujokeka mundu zuda loko mamuzi so you know kazioka ngendie muthulo na thoe bula uyu kagome bana ndo na nomba na mandie nomba mo thozu na mbe na ina ngilie 15 ila yu wumya pa yuna nini ninge bugete lobi kanezi awathi yu me umbite cia mathangu me unenga na matwa ya mathangu gwethangu yu mathangu ni na monu umithetie mathangu ngili yuna ndiye mathangu kwanza mathela na we ngilie 15 yu ngilie 15 wa thoe bula ina thoe bula wa manza nomba ba ya kayokona na koma na menye na manyi ina ma ina vumba na ndiko kwa chaki okone na muka na yuna mbi na mana ilobi na nango moyo wa wathi masi na mbi othi yu kukwambia kwina na nini ta kukonda sinai lunga veda kuitwa ciathini kana hapana ni thina masipika ngamombolize hai na ngita ngamombolize ngatanda makoka ukaina na tena ulikane you size wetazidi ana kana 500 shilingi yana na talent no tanga na leo kone vinda wiki aona kwa mpesa by the way wana gela ngauzi tukaiya so chindu kicho tangazi kyamba mbeye na kitu yotabwa ni mundu muthana umwe nguita maspeaker ngita ambe ate mundu wita wa mukombozi mwenye na izi ndi ngito city kuya mwe ano we sio mbandika muthu imonene muno na mwendethie untho speaker ambe ai mjanja ambetie mansonja ndiya diwe ya kutoa na speaker idi ona wathi no ndo nena by that way ndi andina otabia ne kanisa ni natwikie mutabania bio ya wazio zupaza no kwigwa bio kwanza akangotabia ndo mwe na nasomea theology yakele nekana mwita wa spiritual world warfare you ndena kaona ande akibeba no ngete theology isino kumanja yono ngozwania no ngozwania yu sindu isu sieda kuelewa I think kuelewa sielewa weyu tayuwe ni nongwe we spirit we ba uwe na sini sinu mbinge ndia ndao izo ani andika uke
serious tondo mbadha nasomea naendie mpaka Tanzania. So you wenda utika yumutabaneka na you nenda na atwika lakini naona nditona no ngwe wae weze mandiko yani sitoka kutatiza mtu nova nuzi chau ndukatwike mwangangania kindu kilo ku ambeni nenda unenza ku ya kanisa lakini nyene thugisia negwa ningululu de chandu nondo wewe hotel makabisa ndelo makabisa kanisa na ndo ndokenga ngai lakini unatwike kata evangelist na you know ndabana wewe awa eneze wendacho yuso bindezi you asa wako mane ya mkombozi na mkombozi twa manani yate kanisa ni gwiro ya kanisa nene muno yibo ACK umwea nene muno yona ni mega church actually yo ya kanisa andu natangilile yo nyendi hata banasia ba kanisani lakini pesa kwenda na matanga wenda utotanga imagine anawe binda yemo mundu ambiye esiye kuigwa sorry muno aliyangai ne bakwe mundu emegwe ngitabanya kitai serious nundu ku atabana zeneza mule nola na bangwa kutabanya masi wakwa nundu especially ninye nerani muthenya wa mwiso wewe atu kanisa ibanga program ngania no ukasongozia na ngania no ukatabanya na kuko na mayetukezie ngania no ukatongozia na ende wakana tukere watotongowe ni ngania na mutabania majuambu ni mani sonja majuambu bakupe makone magobi yani meuka mpaka angi ona matezi olodo tiyete moke makuithukizi no man you skindu kiki ondenia tio tabania no tangazi so you enere ngunga mangi ngithozia sindi andu maenda muno uwathi ni comedy maundu ala ngunena ndio meka ile tio kwenda wizunga ni mukombozi ambiye maundu au nena tima wazi ukanena maundu au nena matangani andu makathekai etheka yu ile kuibwa waile kuibwa wale kuido imanda meza na etheka so ndio kueto bo comedian lakini ndio onagenda mama yakita kuelewa so yukela negie na mbiye kuibasia matanga wewe toka tabanio we bezewa amemanza wewe toka tabanya matanga ni mana tano si ada maiku ni baadhi ya kwani specific kitia iwe kitongezia ikilogia mambo na kwa yu na mbiya na thiu na sio kanendi ala isi eta ni MC so ni bana mbiye cha thini kimwe netwa ngatabanie ruga ona ndo amayo manakana no ni kune wa Master of Solomon masi nuele kwithile wawe nundu andu no methe maikuona ni meukwenda lakini mayese menda chao nthini waku ukutho na kuwe mweno na kundu kwithielewa so by the time no mpaka withielewe ni kana yu wambi yoketha nundu wa mina kuelewa ni chao andu menda abala we ni woka to no kithosi nundu utekuelewa no uthi ukaimzi omana utaunda kana kutabania no ya you know ne neta wa kutabania lakini andu ameyombe to kutabania nundu wotabania Ngela mene nzini wakucho changa musandu so nikikata yuna manga neki combine ngata banasia na ninye MC yuende to zagu na kwa ithele aba yuweza oka kwithela ata yukana mutangasi kwithela kutangaza na kuya no yeta kuonjiwa ola ina onjiwa onjiwa sasa ni gela wa oje wa nijo yumewie uno na enuka na mina yune ndio ya kembu yune nuka nimewie mundu sukando na wathie pe undungi we na kuno simu na kolwe no se ubye kasamu kande na yuma ndo mo wakwa nye ndio ndo nazi andi tona kila kinito no to I have that problem ngai we wazobya we nyona ngungu ikoka ndo leo tata ndio nyeni ngungu na ndiazi ana nyendizi ya ndo leo tata nyeni mwenye tutate ndo leo tata mjanja serious wanangana mbungo ziandeke kabaya kambua ndo leo kule bala okele nimeka nyonge ndo kiliteka kinja nundu kindu yule zinze ni mindo yakwe mwe character ndiazi ya undu nditona so yule wakule kana pe undu utono record na kula nasia yuna no kiakili nona undu ni record ya wathi nasia no ni record why studio na studio ne wa record gone newe kindu kito intro outro na process yundia sisi mnyao lakini bokai intro hii wati nambi yako attack kasio kanga ina message kasio kanga climax kwa hiyo sisi ni social watu hapa I think is outro so namwa hii ni sisi nacio
Na walika ana kuoneleze outro na intro. Walika po yule. Na mkuja ya mwisho ni intro gani outro? Ambia outro na mwisho. Ona maya nini sisi. Nali kabona mbele wa ekia intro. Yuma neka na june na record kasamuka ndaeka 5. Na record nenoka. Na record yetu 5. Nambe yao ka ku record mana. Na ninguya mundu yayo twiloele. Itikila kwambia. Ekakuona kama mundu halaka. Mundu no kunwazimuke wa mundu. Kwe kutangaza wa mundu wakata. Ambia yu. Ambia njani ya kwambia. Ukethia wita bagiwo. Ambia. Enda hautangaze. Ambia. Mundu wekoleze huyu mundu yokulie. Mundu atwika asa musangazi. Kukubika wata. Ambia. Kana na kukubika wa. Ambia kusi athini we. Tutoyezo na itu kubika wata twakitie kwithithi yaku. Mundu ni twambie. Mungu atia. Ona yini zijane okikia ukwe kitakwambia. Na yube binda witha. Na subscribe maana 5 ngiliana ngili maana 5 no makuna zi masi mundu akwata subscribe ngili maana 5 yutono mutabyo kwata hata ukamwe akitiyo kwambia mbeo kitu kwambia you just start there inoyambia so yuli nye nambia ku record nambia ku record ngoka nga record mana yibinda ye mutu endete church storm na kisese kuchakiembu nipo twaendie kasa muniki ya na record ya kasa munanginuka kalaka samunire yutu wende tu ya ini nyene ndete mwini na mwama ndete ke atangazi ndima to ite nyene mwini ngaine na inasi yokanasi ai na no nyene leta ai ndo moiruke nyuke anduma mutunga teriyo yondare kirenga wakwati awe abuyu wata ukwene nenge urecord ile ndione lakini ndiye bawa lakini tu athina kisese kiu newe ta ninya neta wa mama na kumbe onula tuigwa ninya na mana lilikana na manata na mana kasa mukumbe ne kavumie ona ninya na akari the day by the way ninya na mutangazi ula yu akari the day ange ona mayu ndo nayo manekana ndo mwanza kakumuthi ngai kakumuthi ine munene wa radio na mweju apana ino ambao no ambe hiyo ndeba ndio ndo na ndiama na kaanbe ndiama na kaena avumie so you ndialika ku na nambe na dina karengare konde yakana muku na ibona mpesa sieta wa miscellaneous anenga ngili nana kwa mwi ngili monza ngili monza ambia business yake yusi asabe yuka segment kaenda neka ukane kwa interview kwa interview kwa interview ya comment yani na no atangaze ni wetwa yuka na ndo netwa nende no panel ba ndene wa bandikitwe certificate diploma or degree ndagundwe na emwe na ndika KSCC wandika chao KSCC kana KSCC Then wakubona ndi aike ndi atiki na ndikia yakwa ndaje kwa no munongela baba wa certificate lawe naone aja ya form 4 na wa minenga ne ba no likana ndina yo inondo bebala wa kemine mayangu itachacha yana wisema yusira mayangu leti ndeto zio kazukuru ndia soma kisomo echa masicha ai nina kwata certificate nasomye kisomo chako cha ungate knowledge just that kwekala nando language mundu yutezo kisunguba nini onela no jobo yake uningi weza ikalaba na kuandika zitu aku unaona ni wina sio kio masomoni lakini unaona mama ina akulia so ila makulilie sindu cia muthemba tezu na kwanoka na kulwa hesia general ndo zindu ikalabaya tike izungu inde kwekeza kizungu na ikethwa kizungu nasungia na tulanga tule nasungia I'm very sure mother kama na niwo meenda kuandika yu meenda kuandika comment yani na no atangaze no yake so masi ibala na balokezi azu angeombe tumaina ndingili whatever na ndiko zekezo kisomo ikiseo soma kiso lakini wewe watangaze wenda as special kindu na meye na kulio ndo utangaze me ambia tuikie comment imwe wabalika na balika na sia ndikana ninjanji wa setembeza milioni manele ina mejanji uzumbeze izu milioni manele bamwe na kubutwa na myaka loti yeli ani kanari taje nyona kwani janji no nisiyose iwa ni njoko haya natangaza bura ne wazi haya sawa enuka
nyeneza kwiwa simu actually dia itala ndine wala mekozwa nondu wa nandu labda madress it na yes madress it na manitena measia kula manasomea cha whatever university no university na nenuka lakini naziokie kwiwa na matita na bandu banena ngono utema thangu au atina za kisoma kithuku tunaweza kisoma kithuku lakini ndino wa kindu kitwa content ndino kila wikite kila wisi asiane wisi na ndukeje ingisi kindu tesi unless watata na bauna azoma kana ni walete kwithikia ujiamini etume utena yuma thangu ndwikindu na hoko ligana bana andu angeme na mathangu kila qualified ona kithipa katika ile ikwendekana lakini woka na nandika nazio kanetwa na nandika we yani nandika permanent nandika official na yubinda rimwe kwa apenie niene kalanga li ndi kalanga li kwa nasine recommend ndi kalanga li kweno kwa apenie mwana wa news ya atia wa niwe yu na kulwa ni munene not on the machine na mwakapaya viba na ndia amekita ndwezi wali wekelo waba chaukekelo wabalika abalika na batasiuka nganga nasemba abantu babe mundu wala twithana ageno wa fendi elelo akora bakwata baba abati abaka kiliki ba na likabone nyoka wakona kindu chatwa na likabone nyoka na kuna kindu kwatuika ona yuko atwika ndiaeleza no onozo bende ndeno ndo kona bende wikala wewega ikala yenyoka zimu naziogie kwa yetele tioni siake kamba naende to kuonjiwa no munana wa na ozu anionjia ezio twika koligi ozu ojia anionjia so yawe na yuke kambani kikambane anionjia mundu wisi yu awojia ki mwini kanata mundu wisi tatenta ati anionjia uno nionji mundu talent mbinge mundu anene ya talent kwamboke thia aembu alama kwithukize kufanate andu aembu muraro kuria kwonde muri mbere kuria muri rorera ni nyimbita wakakumuthi actually ara mataramenya andu makiri nyaga kaniko kakumuthi ne thank you muno andu ba miro ndu menya bwega mutegerete jano eno ya mase mawya na tuka kana kimiro tukaria kimiro fluentry nduko ingito gejaja ujo andu nyumba itona nyumo geitheke muno kuria muri kaire tugaga ni kanyu ni twamuneire uburu mukanyiterera muno againe kumwika wambia wa subscribe na hiyo lugha yako na mu subscribe hali athi adu andika wa subscribe channel ni cha Thomo Masiwe weka ngutete na kilo muno othi hau kire ya subscribe okiriki ucoka wonega kengere ke hau na kotonge wanatonga riu ni kurumarigirira kiria kiarego muthenya ucio ngi niguka kumwereithia maundu macio mothe twaria na gikuyu tondu ni ndikiwe na tigwitua ndiretua na not ngamwereithia na gikirinyaga ni ngamwereithia na Kiembu kecho mwereithia na Kimiro bantu ba Kisii kabweretha Kisii chini kegezi ino kaiso nzo mujanja wimamia bau nikulikana na andu ikana nundu aziwe na uwe ikana no ni mutwe wako itha muthu lakini ki language ndikaukenge nundu nini mana kindu language baka ndanena hai na mimi ndiaye kala mero ndiaye kala mumeru na ndiatwa mumeru mase ndiatwa muembuye matata ti muembu mama ti muembu na hizo nzo no sisi ni sisi na wewe ka na hizo razizona ngimutabye kizungu kina space moto ene yako moto wako ni loaded na Kiembu Kimeru Kirinyaga kuyo na kigamba kikale no jote zikikale kikalenda lakini kwewa lakini yuko kanena nake yuko no mana ningubonoka wengalena na gundu mana ngolikana bantu twaendete ayiwa gone wazimutiza unena zakigizia ngazijika hakika kine uone so yuma ndo asumonze TIY kala na wewe kwethela namo na ona kibeti njia sikalacho kibeti yako iki mmoja kibeti chako iki mukamba lakini akaewa kikoyoni mugwaje inundezi inyaye wesikikamba lakini wende sikikamba muno ndezi friendly hizo wana na nagoge atobinia yumjanja katika maundu asiwonde waweta ukomedian wini utangasi ukoni wangita ndukadie ukoni wangita ndikanditia ni mahumu mebala withitokithia na ondi na sabali no mahumu mahumu
Maumu ni mo maingi. Maumu you actually or the more where you is maundu atu. The more maumu. Kindu chambe maumu ni uika kuteki time. We choose. Who are you? Then ya talent isu. Sindu genge bland bingi si yakwa ni kusa. Tesu yakakumuthi. Ndivyo ngone nzikezi. Ela yule ulone ya mkamba mjanja. Ya mkamba mjanja. Tuteze what the next. Lakini ndiko iwajenda kindu kingi. Anezi nga yanga dhime. Nini aneto ni kwa ni mkamba mjanja. Nini lakini ni ngwenda ngro. Lakini challenges muno ni talent. Ni ziva. Lakini you have to be patient. Wigeza utuikana wako hata kingoto le. Ni mpaka wetele. You athina wendo na kwaze wathini tangite. Tangite. Wathina. Wana ngite ile nawe. Nyendi athina ta mundu. Nyendi ni tangite. Nyamase mawya baby ndazimwe. Ni chokora bandu betwa makuta no. Na bozi ngai. Ngai ni ndaona chama undu wasia. Na no ni ngai. Chama cho kibya cho busi. Acha ucha uthenete yu wabika bandu yanga. Imagine mase. Na bandu itina mugawane. Noza kabilo. Neja na gogo. Nani nanza ata nuko. Nuko ndize kwa tanza ata. Nitheke nuko yu andu theke. Nuko nitheke. Noza kabila ku. Wecha. Neja. Na kimebwira kwa. Na kimebwira kwa. Na zizi unaona mwaki. Ubuwete mboleane. Ai. Nazi agamu noze bwire numunoe. Ngizyo ngibibya ba. Ngizyo bibya nona ngima yeketwe. Ai. Ngai. Anya yu. Okay, olewa kete ngima yeketike kiko. Ibwendi se wakwe lakini nyona onie chama. Waza waya. Nani ana ni ngima mama. Within no time. Ngima choma. Bona ngai akacha. Ngai yake achama baba. Eke achama. Nuko twana nako mabando mumba yana. Na kombo de dombane kazi ni yakwa nani andaka nyeba yubayu ne mwa na umamusi ndiye kondukweta wa ngurubani ngurubani niko nandiketo kutake une ngoi na no kuna ngoiko ya natangewe yusu ambandikite zingi 60 kwa chao kwa mudena na you know sa mbao ngaya chai no andowe ya na lanji lakini we onde undo ya kindu so we don't know zanga ekomye mwanga nyotho wa chai na yemwe ngumu natia ya 40 na sifu 40 yesu mpaka na tho wengo yakwa yangilitha ndatu iwe nduko sa ndo na saa isu ni ngoyite kuona yaye na itho yemwe so yanda nguite kiguje kona malio yose ko bambuleki ndira mnazionde ka balo kalamini na mino twana immediately masi nunde tuya maleka cia mango iru ngulubani magira olekwa na ndiye binde za kwacha niende to imanda kula zini kananga wape nende kunitwe ngalije kabwa ngai wati no ndi kuona na niyo itiele we sonya yu maisha wewe ta mambo bika na mabikie na mbio na to wachi bando mugawani ne thia ne Yesu gale woswa nesio mangana nesi njulu wo wala goge kisu ndine zonya yikulie kuma bajuke bedike nomba Engoine yakwe. Ngoye kakingizi ambobe to buno. Na kuwe na dinecha. Na dinecha nigo na ndiye mwana wa munana. Ne yakibeti ngoine yakwe. Na dinecha. Na ndiye mwana wa munana wa. Ambia mwene buloti. Wako wake. Ula weka laki ateka. No kwenda mindo septic yumwe mai. Kiucho. Na aisi edambwe na raki. Yani yumwe cho chumba ga dambwe na cho. Na nenga na ngilimbao. Na mwene wosu ni wongo na woza we atawe noza we atawe mwana ngi ngoye egwie na liga kunthene ngatavya mwana wosu nake osete tete utuko na yutuko tukazioka toketa po motauni ozioka oketa kewo baka na thambia buna laki na tha ngili tatu anaye ba myasu na atia lo ngili 14 na thina tho wengo yenge agwa akili we yani kilandezi no ngwatia na by the time na mina kunya cho juju na tweki expert waziona mbia kumasia mumetie maimi agele Maya oguyumwe na umisia ona wewe ndio mwana ndiye umundu mwana athina tabania na mino tabania ndia mino tabania bandu na tabana cia matangane na wewe ayu nigeo motabania tabania na wewe niendete kumye jogwake ola wandongo yazi aila irinda na ni mwalimu wewe ayu twako mana na mwabaiti utabania yukita ikema kwanza na mwe
no thio mwezo nikana humanizena endea na subscribe katika channel Kicha Thome wa Masima wia mauzio ta huende na umakwata wathi wa mwege ja muzi okaumie undu si fasta no ya kibeti nundu nambia we andikwenda mungu uko kacho uko chafua malala ine buma akinye maumia mina nalika naumya na pesa wande bao utuku ozu bayone mbeze iwa ivano kwamba utumia kibeti kimwene chazi yu kana bado unomune kala niyo kibeti ke kune ndo mama serane mokie mume no athukumia yu mume yani umasema ni imagine chakula na ndo mwemi wathukuma abaja meata adu zinaona utaki une ngoi so yuta mea utaki u lakini ikisi wala ngona utiko no sao ndo nekanda guze yu ndika uyani na naina vundi wa mwako wa kuomboa echo kuomboa atu amino chumia aka sio kaka na unewe weza jone kwaku nanye niende kwikia suti une na imundu izi wala ngona wewe so azino maumu amwala ni manuzi kindu kimwe kangura vimase naveka indo kangine iwe ambe no atembeye na kukuma ndeziba maumu inaandikwa ni mutangazi mwei wambe na nusu na uma pipeline mao nundu tena mundu utona ukunengo enda no kaino eba kazi yani unakakiliu akaukobethia ona wezu acho waziokia wanangeka wekiwa atambe andu moka mambe ya mama nakumazia mambe yako ebya ngili yange mana ata no mikola yambe yakumya naye kanagu so na nikotangaza masi lakini kindu kimwe andu mailongana na ndikiwe ninge utangaza na ndindululu na kibati keziye we kundi kwenda napkini na kia yuyuwe waona konjo na wanda konja mauma jona ko twithinite mwe ko kathine na guthine na kwangithine ethanga yizi tuku lakini nye niende na yuko ya muziki wa mweme uniserembu ele diuni mweme wele diuni ai congregation watembea yuko mapa mjanja pipeline ngathita oni na bigata oni ngitembe nge mpaka yaya yu pipeline ndo mbaya kuka no kitro host wa pipeline ne kala kwa mundu pastor fulani munana aketheka munota wa Musa ake Musa aenda katia taipita token yune ke bindu ne ndilo ya chaka ndona ngati unewe yani we na wewe ndio tabania we kwake ni kwake na ndeu kanu zina tabania mama goikindu anabe mundana ya bingiwe na ko mobu mwangoni inomba mwe no atheni oni cho kutumi we au mitu na mbezi akuambe one ngone ngayo kabibiti ona songe ngai mubeo wengu nenga bibiti nenga naye azde kindu cha besa nditamaine abala wa myumya lakini wewe laivune sobya wano sobya wano ndandu athina mandara na mundu guthina ngwadia ekana kuambia kwenda kwa cia ya yena kwa aki tulikuwa shule ekosobya thina ekosobya conservation ya thina nikana welesi nikana withe atabanya ingi mazao basia message yondo mathina nikana otabanya wike mutho eka na ndandu athina ekana thina umano athina byungai ndandu atwika chokora umano achokora ndandu aya ndandu akomanza umano akomanza nyane kaletie wochimbani kumwe utuko bate bandu koma na kwanza ambekana saizi no thukoma yuga na bado namba kwa saizi na ko wini wathuka wini wathuka na binge wa nomba wethe andu ibicha ndikwenda inuka muzi nundu wa ibu yu wachimanyo zuwa yo abundu bana kalambulotine babundukani yu yambinde ya tuye twasunga nusu nikanambitekelie nekale bau nombaka ni muneni mpaka kwa utuku kindu zake ndakambitekelia kukoma Anegoma kunengata uya wao umulonzela kumwenda tini ngamunenga ziara ila ngamunenga ziara ngamunenga ziara ngamunenga ziara ukamwena atwanisa kibetia thela ikadhela kama mtu anaenda mama yawanzie yeye na mweleze mpaka ndo naziwe andiesi ndo na inyakwa itabe nikana nale ambitekelie zake ndi ngome so endo athina mandana na mundu ukuthina so mwiwambe yuo mezo zuwa mina kwandikwa ta presenter watembea kuma pipeline ijaje uma pipeline sasa nata nayo baza bita na thukuma za ko mipaka za ile shaweyo so no mas pipeline kendo za ile zaida to sia kwacha ngabika town kendo za monza we umaza monza yuate route yangale kana nande route yangale kwani zikuko sizo choro ene siese ate yangale nende tena ngale ngono imona ati zitenji tio
ingi anaisiye baka na namba buleti ingi mbasaba ingi mbitukia ya bwa ndo mjanjo kaya wende tanzia kana unengete courage pio ndiaya wezila siato yutembe tu na mawe yukiatu na wekalanda chevinda yanata nondo watembea chokela mwana actually ona nene zileti eka nondo na ipo na ningotangaza ndo emukalia uenda na wenewe inondo yatu siye kana kwani ona yatu itatu mwana ziongo labda no imwili ngwa ni mwili itatu ngwa na ina zio na thawangite lana na ilawe mwini nilana mwini ayu brand ya wini ni noa nambe yo tangaza na ninaandikwa na ekangutabi mundu muandike ezila siku bala uandikitu ngwaje so yune ne andikiwe akili yakwa ne andikiwe ni umawadhini wayu nina umawadhini completely ni no ngwe so na concentrate na kuandikwa nenge wa moka uendete kainge na yu wa mawe yo zaile wazoka bado ako aye na ukayuta unina ko ngoza ngale ya silingi 70 kana ngetela sindu za itano ibike sibike kana 40 na thi mwe wambe ne wana gondo ibawa kitai kuni yake beti na kia newa mwe wambe uligete nguko ikatendo ibawa nacho chenda upio pegwa mo netele ku netele mwe yuzuonge ambia no winuka ewona utangazo le maana unuka ukakwatira maundu witha kana ukasioke wengi okegu na mungu yangu ni zira yo ndhe kuta kiune ngwe mwe hapana akanumezie na kuna inge mwe yonge nusu utembete nako kuma pipeline baka ilobi kuma ilobi mbaka yaya nangenuka no ligana ndio nuketa nukoya paileu no yana ngai ngondi willing na yanga ngumuno za na kala kia na slide no na mana ngaya mala mengi na koma wani tumbe ya lelo by the time we mwabe biti oyela wambia woko niwe ela ina kono anambe yote no ando tamavitu kanzi ya yuna isawe yone kana ya nekeneza izonomba mujaone nana za waibuna neso kuthi ndeni wa bengi na unyambeza watu mani yake beti ni mwe bana ke mbe na yutu ambe ya nambe ya kwewa na sawale yakwa ndaza na ningona baile kwetha na patro ya kande na mchanja nondo pe ando me ati mundozu niwezelie maundu ne ibika bandu ayazie kai wena ndeto ibe kwa mundozu wezi watembea kuma pipeline mwina kindu sengyo wakoma yani ona balotezi ne ba watwika woti mani nombo bingeto izi wabe mundu binge wamomba gongo wena ndeto ibe kwa mundu amuthembozo masi ndeto yakwa kwi mundu wa muthembozo mundu la muthipio ndino ne zebusekia ngwaje mundu muthipio niwezekia ende ningwenda mutaalamu umwe andabye no la mutheni pio muthigani mundu wese kuthizia awetola mutheni ula mutheni pio nikana wetela kanue mwethukizia wewe watalwa endeju wiyo wae eba nuwe wetwa thiri wandu ala tua pio nuwe ukwete kizite ba yandini wa thina ndo lazini mebanga ngomba kakikuzia ela nuwe kekuzia wa thina nyuba utoka kwetekelia ona ninya ngakwa na muthika muthika lakini etatuwe osuonge nake asio suonge nake asio suonge so kokwa kuba imundu muthini we baiwe na baimundu asane wabetelie kuna juma mundu asu kuno yezela ju usune ni bandu we basyo muno ni platform usovya yani sovya etikela platform ikalabo ni silabo na indi kindu kila chapata thina uendete ndukathi no ungapita katata kuungama thinane ndo ketha no akwamila ba ye ngwe yakwile ni thengo ine woyu etha ba oyu ba ya yakwile yundi thine tha bana ni yakwe ni woyu amanie mawini maumagwa na ile kuthi na mana mai maumagwa haya na mai membeza na mai membeza ndo yambe waibwe ngilimbao na ndia na akwata actually mbeza zezi akwazi okwata ibigite ngili 10 sezi agumya mai so ketha no agwile ngo yuba nomba ya bingilo wathi wathuka ndo tha wi mjanja zuo ndithe ni mjanja na nabi na maundu maingi naika serious ngora biondo mwe mwango u kila kitu maota mana mwangonge ndo suwi bwi tha mubingo wesa kwitha we mubinge ekana agwo manza onge be onge mubingwe ni chozo bingiwe waeleza u uba bingiwe ona no family nanu kona pio umo baiwe aba ewe ya riga tethani koti ndo ngangana nake achilia mandiko mazia akalanga iwa ete pamwe baigatoro na ake thata ete ninyo mwokie
Olo Biblia kundia kwila pa. Newe. No kwela kwela ngangana itio ze ngai isi ai. Wa watu kwata ni. Akela tewe neo. Oketha newe woni o kindu chapita. No achangamuka. Na yazi na mweka alozi sawa. Waza ni wanga yombete iye. Basi ndakwata nazi alozi. Na niwete unundu wa mesi. Basi ndakwata nazi alozi. Ngai ni wakwata nazi alozi. Nawe zina manona kinengo kingi cha kuyucha kansala. So bai mundu mutheni. Yambizi obuku kuzi athi ukaenda autana. Bai mundu mutheni. Inde thina uendete. Na ndukeze tuke. Kindu chambe. Masi ndukahakwe ngo. Usiwai bai kindu kitu makimu ukwango. Iti mutheni olanga amuko. Niwe livoti yoga. Ngai no ari zaini. Kwethewe ulawa. Kwethewe ngai kibelani jake. No uyu. Buno ngwile ngobo. Buno ngwile. But as long as that design ite. Bau. Bau ndukindu ndabia. Yani bau nye ni endete. Ona ndu meo yu ndu ni endete. Bau ni ngwiona no ni muingo. Ekibelani ne zio neno kizungu napo yake uacho. Ngai kweli nunda beka indogu. Kala we uyo boy state house. Kala wa boy state. Ina ndi state house. Awe yitu ile naguba. Ni twaite nani to igbe mwangai. Asia mage uthawa kana talent. Na ndi state house kwatwekie andu othe atumia mambi yosa kuwa mathima state house kuma central nyana kwa na central nyana sa kuiwe ngaungamie andu ala talent kwa manene yu by the time alama inengo yu ne huru ajetie kibela ina huru ayo state house alama tezi wa state house na state house twamina watu yekae mundu mwaboye thi iva ati kizungu huru azie somebody from Kirinyaga you allow the watu ina monde ba iwe ziboya na dhuila kile mazia mjanja boye ya god kindu kila jambo bwanisie ne ndiye ku score mboye ndo ngasi okaingi yani ni live content live mark tie kindu buke katuma wetwa yingi yanga napo yana kisungu ngabindwa nyinga boya na kisungu kwanza unaona avo mboya kidogo ndo avoya mboya na kizungu twambe ya kizungu ndo avoye mboya God we are here before you in Jesus name we pray we akanga weta huru ngazio kanga na boye mpaka kinata ide muguru kwiti bariki Kenyatta bariki sijui nini na boye God bless the family of our president ukangayo na boye na boye president you know is amen Unaweza kwanza in Jesus name. Ai si kwanza amen ni tatu. Amen. Wakito mini hapa. Kuonga Mungu. Ikizungu yote kuelewa ikane wondo ya tondo. Bwana, ukwenda ndo live manga. Niona nini ukite? Manozuru watu ina gambu manga hata kasia. Kuna kwa ngino wewa mana we mukololo wa muthemba. Ni bandu bobo ethi Kikuyu na mundu uyu. Wendie kuyu changa na kizungu tete. Gulinde. Kukutu ikakina. Auna zizo ke state house kana cha lilo. Ya kina state house. Awa kitia nanga bio. Dino wakola mwenda na akina. Kula na nangie no state house. Kula kwanza no tia maki. Kula kwanza tia maki. No weta wa. No nita wa. But anyway, mjanja to imina ni hapa athomeni. But imina ni hapa ndo nito mundu mengi. Ene wewe na part 1 na pena part 2 ya leta boka. So we katika mitandao we mjanja. Ni katika mitandao. Lakini yini ndi ngwenda sio. Ola kwenda ile to kuona bana. Nono ni siniwe msiasi athi. Labda no kwenda ku MC cha athi ni cha ukwati na actually first of all baiba ndo neta wa mjanja nindi ngwenda kuambia zindu cia kwita mjanja online lakini mjanja wa thiwe yakuo asumele atinye ndi YouTube ta mjanja ni YouTube ta Mansoja mjanja Mansoja mjanja so YouTube yandikito Mansoja mjanja na ni mbathi siekuo nindi ngwenda kuambia ku pingu wa channel cha mukamba mjanja tukaendea ukachandika mukamba mjanja official na nina no mbonga ngetha na mukamba mjanja thinde wa Facebook na ibutie nundu wandu ukwe waekezi kuya na yu maundu maingi mazekwa wewe mono nye ni twengathela ni anuma magoye muno ndo waikila bandu witha mukamba mjanja enda Facebook enda katika YouTube gogo kupe wendo mitandaoni lakini kwala wewe YouTube lakini wewe yete Mansoja yete Mansoja mjanja kuko ngine tu kwambia kwetha ni metoke lakini kwetha ngitumiwa kana ngiwa
akangutabi mazi ulokwenda kuya wena wakuya kwa kila wika ika mpaka kitumiwe so we proud with it yitu amoki and the one of me benefit na kwa mauzemo maye nikwithwa mailanda ibo mayaya yaitwa zimundo ino kwenda labda mu MC chathi kana chao no ni munenge namba ukambenda no twani teti ya imambeza ndo amatabe kana ninya mume wakuwa mitandao wewe ya cha mitandao wakona sana kombe kokuvi sana ebange sioni wewe ulo ndo anite kutwana tukanena party zwingi tukanena party zwingi lakini ngindo iseke beti chaku ni mu waze mugamba kana ni mugamba lakini ni mugamba mbere so mjanja no twanite ziana ziana hata mjanja katwa zinita ro ila zizikie ila official beka mwaka ka sister kwa no kakwa na baisi yako ile tuwata kuunza wewe tuweta nzini tuweta nza ila zizikie ni zwile akaugange ka sister wakwikala na kibe tinacho yuke changa muke ukutongele jabo wangu iki mana kitoi comedian no thiitwa agonza changa muke chongele yathe na so maubikie kwisi mambikile kwizila namba nesu 0721 0721 467 648 ulokwenda kwa MC wa chathi ulokwenda kwine wa chathi ni chake ulokwenda sindu zonzela wika kila kona ne kawe kilondo mbiti ya nuzi nuoma na kila onendo umubingo ya mai onendo ngumi sio cho ni sawa kila kona nenge ni sawa kila kona kuibia bora we ready unakubatu wangu kila kitu moke. Thank you so much Mjanjes. Eno ndo tembela kuthomeni wa Masimawia. Nimeshukuru sana. Na nene wewe party nge agele akaratu elikwena. Kulo twemina nazuo mwe. Na wana zukuru sana. Nezukuru sana. Yeah, so kwa ku wathome wa Masimawia. Tumeshukuru sana. Ndo tutembelea. Na ndi kwa kuwe utwiloele. Enda kulikanya kana ni waile wikile kana no subscribe ndine wa channel ki ni kana twende na kuyana bamwe na mabinda wonde sindu sethe iso veto cia muthembo imagine ukethia utona kwilwela na wakwa tobina otondo wethukisya janja ezile maundone maingi muno na mazito asumonze mebo ni comedian ni mwini na sino mbingi sana ila withita ayika na ketha ni wagusa ngo ila wasya imwe yake yakwie ndethia ebala wi muthenyani wa umundi kethia ila maundu mazio we awandienzi ketha ni wakwile ngo bau ndethia ebala wi oyu kethia ibindani ila wathi wake waendienzi na abinge wa nomba ketha ni wakwile ngobu aibuwa ni mbepo ena watchman bandu ketha ni wakwe ngobi ndani yundethia ebala we umundi kwa unge wa yake yitumanyise maundu maingi sana unduma kuumeza imagine mjanja atembe yaku ma pipeline all the way to Yaya Center kwa alamu nze kwa mataunini na ni distance ndasa muno lakini omisa nda kongo ibindani bado ayo mutangazi lakini ndo ambelelia na yadete omisa yuwe mwiwere dionoke wa we mutania amepitia mengi sana na omisa sana kuunge wa yake yunenge bina we wende na kwisela mawumoni nyeni tawa Masimawia na kini channel cha thome wa Masimawia thiano kwenda ngewa yaku ende na otuandikie kwisila kwa email address yetu ya thomewamasi@gmail.com na wetha wili oba tuyange wanaku ya kurudia ndo alangi kana okunenga ando alangi vina asante.